вуҷуди рӯз аз рӯз суръат бахшидан ба тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ҳанӯз бисёре аз мавзеъу минтақаҳои нотакрору дилфиреби Тоҷикистон муаррифӣ ношуда боқӣ монданд. бо ин мақсад мо гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба яке аз ноҳияҳои хушманзари кӯҳии тобеи марказ ноҳияи Лахш сафар намудем. бо тай кардани 240 километр роҳ аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар муддати 5 соат инак расидем ба даромадгоҳи ноҳияи Лахш. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи таҳлилии диёр аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома азм намудем ки ба яке аз ноҳияҳои дурдасттарини тобеи марказ ноҳияи Лахш сафар намоем. ҳамчунин бояд гуфт ки ноҳияи Лахш бо ҷумҳурии Қирғизистон ва ҳамчунин бо яке аз ноҳияҳои дурдасттарини ҷумҳурӣ ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамсарҳад мебошад. ноҳия то 3 марти соли 2016 миёни мардум бештар бо номи Ҷиргатол маълум буд ва 3 марти соли 2016 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳия Лахш номгузорӣ карда шуд. миёни мардум ноҳияи Лахш бо мавзеъҳои табиӣ, ҷойҳои таърихӣ, кӯҳҳои осмонбуси худ шӯҳрат дорад ва биёед бинандагони азиз вориди ноҳия мешавем ва бо инфраструктураҳои хизматрасонӣ ва сайёҳиву фароғатии он аз наздик ошно мешавем. моро ҳамроҳ бошед. водии Рашт яке аз минтақаҳои зебои Тоҷикистон буда, бо руду кӯлҳои мусаффо, олами нодири ҳайвоноту наботот, кӯҳҳои осмонбӯс ва мардуми меҳмоннавозаш ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи дӯстдорони сайру саёҳат қарор дорад. дар ин минтақа ноҳияи Лахш бо чашмаҳои шифобахш, шаршараҳои зебо, боду ҳавои тоза ва дараҳои хушманзар ҷой гирифтааст ки дар онҳо сайёҳии кӯҳӣ, шикор, экологӣ, кӯҳнавардӣ, рафтинг, пиёдагардиву аспсаворӣ беш аз пеш ривоҷу равнақ меёбад ва ба ин васила миёни гардишгарон маҳбубияти хос пайдо намуда ташрифи сайёҳон ба ин мавзеъҳо меафзояд. که ما شاهد آن هستیم ناحیه لخش در قطار دیگر شهر ناحیه های جمهوری یکی از ناحیه های دوردستترین جمهوری به حساب می رود، لیکن با تشبت دستگیری های پیشوای معظم ملت امروز مخصوصا ناحیه لخش به یک ناحیه آباد و زیبا تبدیل یافته است که این هم باشد باعث افتخار همین مردم ناحیه لخش است. امروز ناحیه لخش گرچند که ناحیه دوردستترین هم به حساب میره، لیکن امروز به یک موضع آباد و زیبا، به یک موضع دلچسب، به یک موضع سیاحی تبدیل یافته است. ما دریو داریم که سالهای قبلی چقدر مشکل ها، چقدر پرابلم ها در این ناحیه موجود بود. یک پرابلم اساسی این راه بود. تا به شهر دوشنبه رفته آمدن چقدر مشکل ها رو برای مردم به میان میارد. لیکن با همین سیاستی بنیادکارانه پیشوای معظم ملت، با پایداری همین وحدت، با پایداری استقلالیت دولتی وطن عزیزمون، امروز نگاه کنیم که همه راه یک منفرش است، راه ها آزاده است.
лахш дар қисми шимолу шарқии ҷумҳурӣ дар болооби дарёи сурхоб ки дар поён ба дарёи вахш ҳамроҳ шуда манзараи ҷолиби омехташавии ду дарёро ба вуҷуд меорад. Дар баландии аз 1795 то 7105 метр аз сатҳи баҳр ва бо масоҳати зиёда аз 4580 километри квадратӣ ҷойгир буда, аҳолияш дар умум бештар аз 55270 нафарро ташкил медиҳад. лахш аз шимолу шарқ бо ноҳияи чонолои ҷумҳурии қирғизистон, аз ҷанубу шарқ бо ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, аз ҷануб бо ноҳияи Сангвор, аз ғарб бо ноҳияи Рашт ва аз ҷанубу ғарб бо ноҳияи Тоҷикобод ҳамсарҳад аст. қисми шимолии ноҳияро қаторкӯҳҳои Олой, Академияи фанҳо ва Пётри Якум ишғол карданд ки онҳо барои рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ ба хусус сайёҳии кӯҳнавардӣ хеле мувофиқанд. азбаски 95% ҳудуди ноҳияро кӯҳсор ташкил медиҳад, дар ҳудуди он аз соли 2010 аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии шӯрои рушди туризм экспедитсияҳои байналмилалии кӯҳнавардӣ барои фатҳи қуллаҳои озодӣ, баландияш аз сатҳи баҳр 7105 метр, Абуалӣ ибни Сино, баландияш аз сатҳи баҳр 7134 метр ва Исмоили Сомонӣ, баландияш аз сатҳи баҳр 7495 метр гузаронда мешавад. Аз фурудгоҳи ноҳия ба сӯи ин қуллаҳо роҳи махсуси ҳавоӣ аст ки кӯҳнавардонро ба пойгоҳи кӯҳнавардии Тоҷикистон майдони Москвино мебарад. Экспедитсияҳои мазкур бо иштироки варзишгарону кӯҳнавардони зиёда аз 15 мамлакати ҷаҳон доир мегардад ва ҳамасола аз 250 то 300 нафар сайёҳони кӯҳнавард ба ин гӯшаи кӯҳсори диёр меоянд. меҳмонхонаҳо ки солҳои қаблӣ баростӣ қариб ками меҳмонхонаҳо набуд, як ё дута маркази савдо буд. имрӯз мана бозор, хоб меҳмонхонаҳо барои сайёҳон, мана мо ҳамасола мушоҳида мекунем ки сол ба сол ба ноҳияи мо шумораи зиёди сайёҳони дохилию хориҷӣ, чӣ аз Федератсияи Русия, чӣ аз бародарони ҷумҳуриёи бародарии Ӯзбекистону Қазоқистону Туркманистону аз мамлакатҳои Аврупо, ҳатто мо дар ҳамин маркази ноҳия шоҳиди он ҳастем ки дар ҳамин ҷо сайёҳонро мебинем. ноҳияи лахш мавзеъҳои сайёҳӣ ва мавзеъҳои таърихӣ бисёр дорад. мана мавзеъҳои сайёҳӣ ба мисоли дараи Пиёзӣ бисёр як манзараҳои зебову дилнишин дорад. дараи Путовкул, хоб мавзеи минтақаҳои ҷамоати лахши боло Муксу мегуфтем, ҷамоати Сайли Обод Пежалға мегуфтем, ҷамоати Сартало Саритал, ҷамоати деҳоти Сурхоб. мана яке аз қуллаҳои баландтарин дар Осиё бигем хато намекунем қуллаи Исмоили Сомонӣ ки мана барои фатҳ кардани ин қулла ҳар сол чӣ қадар сайёҳон ба ин ҷо қадами худа раҷа намедем, аз ин ҷо дидан мекунанд, аз сохти меҳмондорию меҳмоннавозии мардуми ноҳияи лахш мана аз наздик шинос мешаванд. ҳамаи ҳамин дастовардҳо, ҳамаи ҳамин пешравиҳо ин даврони ҳамин пойдории сулҳу субот аст, пойдории истиқлолият аст, сиёсати бунёдкорию созандаи пешвои муаззами миллат аст. боиси зикр аст ки дар ноҳия майдончаи Москвина пеш аз даврони истиқлолият дар наздикии қуллаи Исмоили Сомонӣ собиқ коммунизм баландияш 7495 метр сохта шуда буд. вобаста ба ин сайёҳоне ки дар мавсими асосии сайрогашт яъне моҳҳои июл-август ба ноҳияи лахш меоянд, асосан кӯҳнавардон мебошанд ва онҳо танҳо барои фатҳ намудани қуллаи Исмоили Сомонӣ, қуллаи Озодӣ ва тамошо кардани пиряхи Федченко ва дигар манзараҳо ба ин ноҳияи баландкӯҳ ташриф меоранд. онҳо пеш аз оғози экспедитсия якчанд рӯз дар ҳудуди ноҳия барои мутобиқшавӣ бо шароити иқлими минтақаҳои баландкӯҳ дар маркази ноҳия будубош намуда, сипас қисмати асосии ин шумора ба воситаи чархбол то майдончаи Москвина интиқол дода мешаванд. шумораи ками онҳо тибқи нақшаи қаблан мувофиқа шуда ин масофаро то нуқтаи таъинотӣ пиёда тай менамоянд.
پس از تعمیر و برقرار نمودن انشاءات سیاحی میدانچه مسکوی در ناحیه لخش امروزها یکی از جایهای اساسی کوهنوردان نه تنها داخل مملکت بلکه تمام مملکت‌های مشترک المنافع گردیده است. با این راه ساختمان و برقرار نمودن انشاءات‌های معیشی و استراحتی در ناحیه می‌تواند به تأسیس دادن جایهای نوی کاری و دریافت درآمد علاوه‌ای اهالی مساعدت نماید. اهالی ناحیه درآمدناکی و بهتر کردن شرایط اقتصادی خود را در موسم سیاحی درک کرده به ساختن مهمانخانه‌ها و طربخانه‌های زمانوی شروع نمودند. چنانچه عین زمان در ناحیه 7 مهمانخانه دارای تمام شرایط برای قبول مهمانان بوده به راحت و برهوا ساخته شدند و به طلبات سطح خدمت‌رسانی بلند برای مهمانان و سیاحان جوابگو میباشند. اینچنین دهها طربخانه آشخانه و دیگر انفراستراکچور خدمت‌رسانی برای ساکنان و مهمانان و سیاحان فعالیت دارند. در این برابر با جلب سرمایه داخلی و خارجی تشکیل نمودن دکان‌های زمانوی اوید به فروش محصولات وطنی برای سیاحان مخصوصاً با نظرداشت زیاد تشریف آوردن کوهنوردان به ناحیه تأسیس دکان‌های فروش لوازمات ورزشی و کوهنوردی از منفعت خالی نیست. در حدود ناحیه 7 مهمانخانه‌های زمانوی دارای 162 جای خواب که 12 آشخانه‌های ملی، 4 بانکمات‌های مبلغ دهنده، 10 بانکمات‌های پرداخت حقیقی خدمت‌رسانی و همچنین 4 مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی برای شهروندان و سیاحان خدمت می‌رسانند. در حدود ناحیه اینچنین چشمه‌های زیاد موجود است که بیشتری آنها خصوصیت‌های زیادی طبابتی دارند. بخصوص گرم چشمه تمدیقل در دره همنام نشابی جنوب و غربی قطارکوی آلای 26 کیلومتری شمال و غربی مرکز ناحیه از سطح بحر در بلندی 2198 متر جایگیر بوده با آب گرم شفابخشش مشهور است و برای طبابت بیماری‌های درونی، روده و معده، عصب، فشار بلند خون، پوست، گرده، عضوهای نفسکشی و راه‌های پیشاب منفعت‌آور میباشد. موضع تمدیقل زیبا و دلفریب بوده در منظره بسیار افسانوی جایگیر شده دقت صدها سیاحان خارجی و داخلی را به خود جلب می‌نماید. علاوه بر این موضع ذکر گردیده در کنار دریای تمدیقل جایگیر گشته است که در آن ساختن نیروگاه آبی برقی خرد 20 کیلووات به مقصد موافق میباشد. مشکلات‌های اساسی در این سمت این پیش از همه نبودن شرایط‌های ضروری برای سیاحان و راه ماشینگرد زمانوی از مرکز ناحیه به این موضع به حساب می‌رود. وابسته به این بنیاد آسایشگاه زمانوی در گرم چشمه تمدیقل در سال‌های آینده به نقشه گرفته شده است که مهیا کردن شرایط در آن با جلب زیاد سیاحان داخلی و خارجی در آینده مساعدت خواهد کرد. زیرا آب چشمه شفابخش تمدیقل از جهت خاصیت‌های خود با آب چشمه شفابخش آسایشگاه کلدوری منطقه خبروف و نیچیکی ولایت کامچاتکای روسیه و اکادمیای بلغارستان شبیه میباشد و ارزش شفابخشندگی خوب دارد. بار دوم است که به این موضع تندیقل میآیم همچون درمانگاه من از بچه‌هام شکایت میکردم. بار یکم اومدیم خیلی توبت گرفتیم، این خیلی شرایط کمتر سست بود. بازی که این بار دوم اومدیم با شرایط خیلی بهتر شدن. توبت ها هم نقض رفته شدن. این روز سوم است که ما اینجا داریم توبت گرفته شدیم. حوضا همه تازه مهمونات از ولایت ختلون، از کولوب و شهر کولوب اومدگان، از بدخشان هم هستند. اومدگان اینجا توبت میگیرن، توبت ها نقض رفته شدن. فقط یک کمبودی داره همینجا کم ترک همه راه مشکلی داره. اگر راه بهتر میشید با خوبتر میشید. ممکن که آینده با این انشاءات شده شدن ممکن با بهتر شود. یکی آب بهد آب شفابخش است. من از تگ زمین جوش زده میبراید مردم میان همینجا توبت میگیرن ولی یگان کس نگفت است که من شفا نیافتم. همه با امید اومدگان شفا مییابند.
аз байни дараи мазкур руди тамдиқул ҷорӣ шуда ба руди питақул ҳамроҳ мешавад ва номи кексулро мегирад ва кексу бошад ба дарёи сурхоб меразад. дар мавзеи тамдиқул се руди ҳамшафат ҷорӣ мешавад. яке руди тежраёни обаш сурхранг, дигаре оби чашмаи обаш хунуку мусаффо, сеюмаш чашмаи обаш ҷӯшону шифобахш тамдиқул мебошад. биандагони азиз бояд гуфт ки дармонгоҳи тандиқул маҳз номаш аз ана ҳамин чашма гирифта шудааст ва мувофиқи гуфтаи табобатгирандагон оби ин чашма зиёда аз 95 дараҷа гарм мебошад ва дар муддати аз 10 то 12 дақиқа тухм дохили он мепазад. биёед биандагони азиз мо ҳам ин таҷрибаро бо ҳам мебинем ва боварӣ ҳосил мекунем ки дар ҳақиқат ҳам дар ин муддат тухм дохили оби ҷӯшон мепазад. биандагони азиз инак 12 дақиқа сипарӣ шуд. акнун биёед мебинем ки тухмҳои гузоштаи мо пухтанд ва ё на. ҳоло барои аз пӯсташ зуд ҷудо шудан мо онро ба оби хунук меандозем. дар ҳақиқат ҳам бинандагони азиз тавре мебинед дар муддати 12 дақиқа тухм пухт. яке аз мӯъҷизаҳои дигари ин чашма дар он аст ки дар баробари ин гуна сӯзон буданаш инчунин ба бисёре аз дардҳо дармон аст. ба инҷо бо ҳамроҳи дӯстонам ва ин табобатгоҳи тандилқул дирӯз омадам барои беҳбудии ояндаи саломатии худ. дар ин ҷо ростӣ ман дуюм бор аст. аввалин бор 1-2 сол пеш буд. баъд аз ин табобат гирифтани ин оби гарми инҷо ман хеле саломатии худамро хеле хуб ҳис кардам. ҳозир ки бошад дубора ба ин табобатгоҳ омадам ки то беҳбуд шавад саломатии ман. мо бо ҳамроҳи дӯстони худ нақша дорем ки 1-2 рӯзи дига ҳамиҷа монем. табиати мавзеъ бисёр табиати хуб аст ва дуюмин ки ҳаст инҷо бисёр мардум яке аз ин ҷумла мо барои табиати инҷо омадем. ин боду ҳаво обаш барои саломатии инсон бисёр фоидаовар аст.
дараи тамдихул аз талу пуштаҳои пасту баланд иборат буда, дар сатҳашон набототи гуногун аз қабили чукуриву торон, райҳону газна, талхак ва даҳҳо дигар навъу намудҳо савзидаанд, яке ҳамчун ғизо, дигаре чун даво ва сеюмиашон қисмати эстетикӣ тамошобоб доранд. агарчи ин ҳама рустаниҳои ғизоиву дорои неъмати бебаҳои табиатанд, бо вуҷуди он ки тамошои манзараҳои фараҳбахш ва обу ҳавои салхин рӯҳро болидаву сокит мегардонад, одамон аз роҳи дуру наздик маҳз ба хотири табобат, баҳри беҳбудии саломатӣ, рафъи ранҷу дард ба тамдихул меоянд. بختر همینجوری می‌بینیم امروز دیم روزه قوم نجار موندن خیلی خوبه اینجا همه بچه‌ها گفتن که ما یه جا میریم گفتیم کجا میریم گفتن خوب گفتیم چه خیلی ما اینو بر وقت دیگه بدم نکی گفت که میریم خیلی بیا خاتمو برا گفتیم خیلی مالی طبیعت خیلی خوبه مقصد بود هوا تازه دارد هوا دور ایواز میشه دوی مخ هوا آوره افتوای مقصد شمولای بارونای کم کم دینو ما کم تا بارون دادیم دشت مرغان جماعت دهات سرخاب در بلندی زیاده از 2000 متر از سطح بحر کلی کبود با نام جشلکل در مساحت 60 هکتار جایگیر بوده از دیگر حوض و کلها با خصوصیت به خود خاص به کلی فرق میکند. یکی از خصوصیت های این کل در آن است که آب آن پر کبود می باشد و آن آب صاف و شفاف دارد. دیگر خصوصیت خاصش در آن است که در این حوض یگان نمود ماهی یا اینکه دیگر نمود جانورهای بحری وجود ندارند. از آب مصفای این حوض اهالی دهه دشت مرغان همچون آب آشامیدنی استفاده میبرند. در قسمت دیگری ناحیه انیخترش در جماعت دهات سریتال در بلندی زیاده از 3000 متر از سطح بحر کلی کلان با پهنایی 118 هکتار ارضی وجود دارد که آن را ساکنان محلی خریکول یعنی به معنای کلی کهنه می‌دانند. کلی مذکور در میانه تل و تپه و منظره‌های کوه‌های برفپوش قطارکوه‌های پامیر نهایت موضع نظرربای و دلفریب را می‌ماند که هر یک نفر مفتون زیبایی طبیعتش می‌گردد. طبق تحلیل‌های جستجوی گئولوژی در ناحیه از ذخیره‌های طبیعی طلا، خاک کلالی، قم، سنگ مرمر، آب‌های معدنی، نمک و دیگر کندنی‌های فایده‌ناک موجود است. با راه ماندن استخراج و کارکرد ذخیره‌های طبیعی می‌تواند در آینده رشد اقتصادیات ناحیه و اهالی محلی را با جای کار دائمی و موسمی تامین نماید و منبع علاوه‌ای برای درآمد بودجه محلی باشد.
дар ин баробар дар дашту кӯҳҳои ҳудуди ноҳия якчанд намуди ҳайвонҳои маъмулӣ ваҳшӣ ва нодир сукунат доранд. аз ҷумла тибқи ҳисоботи филиали парки миллии тоҷикистон дар ноҳияи лахш 18 сар хирси маллаи тиёншонӣ, 25 сар бабри барфӣ, 135 сар бузи кӯҳӣ ва дигар ҳайвоноту ҷонварон ба мисоли хук, суғур, заргӯш, капк ва ғайра мавҷуд мебошанд. ҳамасола аз тарафи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия баҳри саҳмгузорӣ дар таъмини ҳифзи муҳити зист, пешгирии ифлосшавии муҳит як қатор корҳо ба сомон расонда мешаванд. аз ҷумла корҳои иттилоотрасонӣ ва аксияҳои тозагии умумии ноҳиявӣ миёни сокинону сайёҳон ки барои беҳтарсозии сайёҳати экологӣ замина мегузорад. бо мақсади тоза озода нигоҳ доштани ҳифзи муҳити зист ва пешвози 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия 15 маротиба аксияҳои тозагии маҳал дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар тамоми ҳудудҳои ҷамоат бо мардум ҳашарҳои дастаҷамона аксияҳои тозагӣ гузаронида шуда истодааст. дар ноҳия ҳамасола маъракаи кабудзоркунӣ бо иштироки ҳамаи бошандагони ноҳия дар ҳамаи ҷамоатҳо ҳарсола гузаронида мешавад. гуфтан ба маврид аст ки варзиш низ як роҳи маъмулӣ ва пуртаъсири муаррифии давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад, ки тавассути он варзишгарони тоҷик Тоҷикистонро дар дигар давлатҳои олам муаррифӣ намуда, натиҷаҳои намоёни ба даст овардаи онҳо боиси таваҷҷӯҳ ва сармоягузориҳо ба соҳаи сайёҳии варзишӣ мамлакат мегардад. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи варзиш яке аз соҳаҳои пешрафтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта истодааст ва дар ҳамин замина дар ноҳия 102 иншооти варзишӣ мавҷуд мебошад. аз ин 91 майдончаҳои варзишӣ, 11 толори варзишӣ ва як муассисаи давлатӣ мактаби варзишӣ фаъолият мекунад ки дар он 258 дастпарвар машқи тамринро ҳамарӯза ба ҷо меоранд. аз ин шумора 26 нафарашон бонӯ мебошанд. инчунин дар ноҳия як варзишгоҳи марказӣ бо теъдоди 5200 ҷои нишаст мебошад ки қариб ки ҳамарӯза мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, асосан мусобиқаи варзишӣ аз намуди футбол байни ҷавонони хидди ҷамоати шаҳраки ваҳдат баргузор гардида истодааст. дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар 6 моҳаи соли 2023 чунин аст ки иштироки варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар 3 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо теъдоди 20 нафар иштирок карданд ва соҳиби 12 медали биринҷӣ гардиданд. инчунин варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳия ва сатҳи минтақа низ фаъолона ширкат варзида дар сатҳи минтақа дар умум 41 медал ба даст овардагианд. дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгарону ҷавонони ноҳияи лахш низ кӯшиш ба харҷ дода иштироки худро дар минбаъда низ дар мусобиқаҳои минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ таъмин намуда боварӣ дорем ки варзиши тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоянд.
ба ноҳияи лахш иқлими баланди континенталӣ мансуб буда, тобистонаш гарму зимистонаш нисбатан хунук аст. шароити ҷуғрофӣ ва гуногунии релефу иқлими ноҳия имконият медиҳад, ки парвариши навъҳои серҳосили зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла картошка, сабзавот, ғалладонагӣ, гандум, ҷав, нахуд, лӯбиёгӣ, офтобпараст, растаниҳои мевадиҳанда, себ, нок, зардолу, олу, олуча, гелос ва дигар меваҳо ба роҳ монда шуда, ҳосилнокии баланд ба даст оварда шавад. чунон ки дар 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия ба 38,1 миллион сомонӣ баробар гардид, ки афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 481,3 ҳазор сомонӣ зиёд буда, 101,3% соли гузаштаро ташкил медиҳад. قید باید نمود که در حدود ناحیه لخش 6270 گکتار زمین‌های تعینات کشاورزی میباشد که از این 4441 گکتارش زمین‌های آبی میباشند. در سال جاری در ناحیه در میدان 4471 گکتار کشت زراعت‌های کشاورزی گذرانده شده است که از این 3203 گکتارش کارتوشکا، 1176 گکتارش غله‌دانگی، 64 گکتارش کشت سبزیجات، 1391 گکتارش زراعت‌های خوراکی چروا گذرانده شدند که عین حال در حالت خوبی نشونما قرار دارند. کشاورزان جماعت دهاتی سرخاب در این سال در میدان 336 گکتار زمین کشت زراعت‌های کشاورزی گذراندند. از آن جمله 57 گکتار ذخیره خوراک چروا، 32 گکتار غله‌دانه، 5 گکتار سبزیجات و 240 گکتار کارتوشکا گذراندند. خیلی که می‌بینیم در دشت سرطلا دهقانان از باد و هوای مساعد استفاده برده برای آب دادن زمین‌های کشاورزی زیاده از 65 عدد پایگاه‌های خرد آبکشی نصب کردند و امروز کارتوشکا خیلی که می‌بینیم بسیار نشونمایی خوب دارد. کشت زراعت‌های کشاورزی از جمله کارتوشکا در اول ماه‌های اپریل کشت کرده شده، در آخر ماه‌های اوگوست و اول ماه‌های سپتامبر برای غنوچین کردن حاصل کارتوشکا مردم شروع میکنند. тавре маълум мегардад, қисмати сайёҳоне ки бо роҳи пиёдагар то ба қуллаҳои баландтарини Тоҷикистон роҳ мепайвоянд, аз назди як зумра мавзеъҳои хушбоду ҳаво чун дарёчаву шаршараҳо, тилу теппаҳо, кӯлҳо ва маҳаллаҳо гузашта, бо соҳаи хоҷагии мардум, ҳаёти деҳот, аз ҷумла кишоварзӣ, боғдорӣ ва чорводорӣ аз наздик ошноӣ пайдо мекунанд. منطقه موقتی سیاح‌های جهان میگذارد اینجا. برای کوهنوردی هم میآید، برای دیدن چی پیریاخور هم میآید، برای دمگیری هم میآید. ماه اوگوست سر میشد سیاح‌ها آمدنش. خب بعد میبریم کلور را تماشا میکنیم، پیریاخور را تماشا میکند. خب دم میگیرد اینجا. تا خونه خودم دم قبول میکنیم سیاح‌ها را. ای پولش آمدن، ای شویساریا آمدن قبول کردیم. همین خیلی زندگی. خب مردمی ما اساساً کچکا پروری خطی مشغول است. باغ پروری، چرواداری، همه نمود زراعت میشود در ما. لیکن فقط مهنت میکنی همه چیز میشود در ما. در باغ من 8 نمود سیب است اینجا. 8 نمود سیب است. پیش پزاکش است، بعد خوبانی، سیمیرینکو، کریپسون است و دیگر نمودش است اینجا. 8 نمود سیب من شنوندگیم حضور چه حاصلش تیراما میگیریم.
و بازارهای جمهوری پیشنهاد میکنیم. ноҳияи лахш аз як шаҳрак ва 9 ҷамоати деҳот иборат буда марказаш шаҳраки ваҳдат дар соҳили дарёи сурхоб 284 километр дуртар аз шаҳри душанбе воқеъ гардидааст. ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи лахш бунёди 124 иншоотро дар ҳудуди ноҳия ба нақша гирифтааст, ки аз ин теъдод 10 иншоот ба соҳаи маориф, 8 иншоот ба соҳаи тандурустӣ, 2 иншоот ба соҳаи фарҳанг, 8 иншоот ба соҳаи варзиш, 9 иншооти бунёди корхона ва коргоҳи саломатӣ, 5 иншоот ба соҳаи кишоварзӣ, 8 иншооти таъмири роҳҳо ба масофаи 32,6 км, як иншооти сангфаршкунии роҳҳо ва роҳравҳо, 4 иншооти сохтмон ва таъмири пулҳо, 2 ҳаммом, 6 сартарошхона, як кошонаи ҳусн, 2 иншооти кашидани хати оби нӯшокӣ аз масофаи 22 км, 19 иншоот ба соҳаи хизматрасонию савдо ва 38 дигар биною иншоотҳо рост меояд. طبق نقشه چرابینی‌های ناحیوی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 29 انشاءات‌ها کارهای ساختمانی و تعمیر و برقرارسازی پورا به انجام رسیده مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شدند. روند بنیادکاری و از نوسازی در دیگر انشاءات‌ها با مرام ادامه داشته. کارهای تعمیری و برقرارسازی و سفالک‌پوش نمودن راهرو پیاده‌گردی کوچه سامانیان با جلب صاحبکاران و اهالی پیش‌بینی گردیده است. اقلیم خوب، باد و هوای فارم، طبیعت دلفریب و منظره‌های زیبای و دلکش امکانیت می‌دهند که ساحه سیاحی در ناحیه رشد و ترقی نماید. در نتیجه استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های بوی طبیعی می‌توان یک قطار مسئله‌ها را حل و فصل نمود، از جمله جلب بیشتر سیاحان، تأسیس دادن جای‌های نویکاری و دریافت درآمد علاوه‌ای به بودجه محلی. در برابر خط‌سیرهای عملکننده در بالا ذکر گردیده سیاحت طبابتی و کوهنوردی، اینچنین برای تشکیل نمودن خط‌سیرهای علاوه‌ای امکانات‌های فراخ جای دارند. چون که در بالا قید کرده شد، در ناحیه در برابر فتح قلعه اسماعیل سامانی، اینچنین قلعه آزادی، قلعه غلبه، قلعه احمد دانش، قلعه دوشنبه و دهها کوههای بلندتر از 6000 متر از سطح بحر وجود دارند و توسط تشکیل نمودن خط‌سیرهای فتح قلعه‌های مذکور در ناحیه اکسپدیسی‌های علاوه‌ای کوهنوردی که هم طریق انتقال یافتن با واسطه چرخبال و هم طریق پیاده‌گردی صورت می‌گیرند، می‌توان ساحه سیاحت و کوهنوردی را رشد داد. همین طریق ناحیه لخش در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری برای رشد همه گونه خط‌سیرهای سیاحی امکانات‌های خیلی زیاد داشته، در صورت استفاده بردن این امکانات‌ها در دوام سال‌های آینده می‌توان شماره زیاد سیاحان خارجی را از ممالک گوناگون جهان جلب نمود. طور از رفت بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی، فرهنگی و فراغتی و سیاحی ناحیه معلوم می‌گردد. لخش در برابر منطقه اگری بودن، اینچنین دارای شرایط و امکانات‌های فراخ برای سیاحت کشاورزی، اکولوژی و طبابتی، کوهنوردی و تاریخی و طبیعی میباشد که ضرور است برای بهترسازی شرایط خدمترسانی و بنیاد و از نوسازی اینفراستراکتور سیاحی چاره‌ها اندیشید. اینجا بینندگان عزیز میرسیم به پایان نشر نوبتی برنامه تحلیلی دیار از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز تا برنامه‌های آینده خیر.